Ćete imati priliku da vidite dela iz našeg muzeja, iz naših fondova, Ljubice Cuce Sokić i Bogdana Šuputa, ali jednu posebnu postavku koju su radili učenici svih razreda Škole za dizajn Bogdan Šuput. Koncept izložbe, čiji je autor moja koleginica Marta Đarmati, zapravo potiče još od pre 2 godine, kada smo zamislili ovaj projekat kao muzej u gostima i kada je izložba prvo predstavljena u Kulturnom centru Inđija, a zatim naredne godine u Domu vojske u Beogradu. Međutim, ove godine u našem prostoru ona dobija poseban karakter i naročito zbog ove saradnje sa učenicima, gde mi sada u stvari možemo vidjeti jedan poseban dijalog sa generacijom iz perioda između 2 svetska rata, koja takođe sa svojim delima predstavlja tu jednu bujnu, mladu fazu stvaralaštva, jer i dela Cuce Sokić i Šuputa nastala su kada su oni imali negde oko 20 godina, a dela koja su inspirisana našim velikim umetnicima u veoma različitim tehnikama pokazat će u stvari kako mladi čitaju istoriju umetnosti na kreativan način. Naša ideja takođe je bila da učenici škole osete muzejski prostor kao svoje prirodno okruženje, da oni tu upoznaju kulturnu baštinu, ali da to bude i prostor gde će oni pokazati sada i u buduće svoje kreativne potencijale. Želim da čestitam svoj koleginici i autorskom timu Spomen zbirke Pavla Beljanskog na realizovanoj izložbi, takođe da čestitam svim učenicima Škole za dizajn i njihovim nastavnicima i naravno da se zahvalim školi na veoma lepoj i uspešnoj saradnji. Prepuštam reč Marti Đarmati. Hvala Milana. Ja ću prvenstveno se zahvalim svima, na samom početku svim mojim kolegama iz kuće na pomoći, takođe i saradnicima koji su učestvovali u realizaciji ovog projekta. Projekat je zamišljen da predstavimo prijateljstvo Ljubice Cuce Sokić i Bogdana Šuputa. Na izložbi smo predstavili radove ovo dvoje umetnika koji su od svojih školskih dana bili vrlo bliski prijatelji, krenuli su stvaralački u jednom zajedničkom pravcu, ali je nažalost njihovo prijateljstvo 1942. godine prekinuto jer je Bogdan Šuput nastradao u Novosadskoj raciji. Ono što ćete videti na izložbi i ono što mi čuvamo u dokumentarnom fondu Spomen zbirke, to su uglavnom crteži i grafike, poneko ulje na kartonu, prepoznaćete zajedničke crte njihovog školovanja na tim crtežima i ono što je meni jako drago je što mi čuvamo 2 slike Bogdana Šuputa koje je Ljubica Sokić poklonila Spomen zbirci Pavla Beljanskog, upravo zato što je Pavle Beljanski od uvek želeo da u svojoj kolekciji ima dela Bogdana Šuputa, nije uspeo na kraju to da ostvari. Nama i dan danas žao što u stalnoj kolekciji nemamo dela Bogdana Šuputa, ali zato možemo da se pohvalimo vrlo lepim brojem njegovih skica, crteža i grafika u dokumentarnom fondu koji sam pomenula da imamo. Zahvalila bih se takođe školi Bogdan Šuput, direktoru Đuri Radišiću, profesorima i učenicima škole što su nam se pridružili u ovom projektu. Izložba koju smo zajedno realizovali je zaista uspela i nadam se da ćete uživati kako u delima koja mi čuvamo ovde, tako i u delima ovih učenika, pogledat ćete ih gore. Želela bih posebno se zahvalim profesorima škole Bogdan Šuput koji su, da kažem, inspirisali decu da, pored toga da treba da pogledaju naše radove,
nauče i neke nove tehnike, tako da ćemo na izložbi vidjeti zaista interesantne njihove radove. Profesori koji su učestvovali na ovom projektu su Malinić Nikolina, Ača i Đerđi, Bunjik Ereš Lili, Sonja Ardan, Snežana Berić, Gabriela Hajzler, Mančić Stojan i Ilić Dejan, Slađana Ekres, Ivana Samadžić, Dudvarski Vladislava, Žižakov Maja i Šilić Mira. Danas ćemo samo vidjeti polovinu postavke učenika škole Bogdan Šuput, drugu polovinu ćete moći da pogledate od 3. maja, dakle prostor u kojem su njihova dela izložena je mali, pa nismo mogli sve odjednom. Sada ćemo vidjeti dela likovnih tehničara, a kasnije ćemo vidjeti dela ambalaže, ilustracije, grafike. Na kraju bih samo da poželim vama da uživate u izložbi, a deci da poželim da im kolekcija Pavla Beljanskog bude inspiracija ne samo ove godine, nego i narednih godina i tokom studija i tokom kasnijeg stvaralaštva. Hvala svima. Poštovana publiko, meni je pripala čast da otvorim ovu izložbu. Oslonit ću se malo na ovaj tekst koji sam napisao. Od januara ove godine, kada smo potpisali protokol o saradnji Galerije Pavle Beljanski i Škola za dizajn Bogdan Šuput, već drugi put za redom realizujemo zajedničku aktivnost. Prvi put radovi učenika doprinosili su izložbi i predavanju uvažene upravnice Milane Kvas, gde je tema bila Sava Šumanović od crteža ka slici. A danas smo izložili radove učenika LT odseka i odseka ambalaže, koji su inspirisani životom i radom značajnih umetnika Bogdana Šuputa i Tuce Sokić. Zajedno smo postigli više ciljeva. Na jedan aktivan način podstičemo učenike da stiču svest o značaju kulturnog nasleđa. Učenici su izašli iz učionica i stupili u neposrednu komunikaciju sa kulturom. A mi, profesori i kustosi, ostvarili smo nov kvalitet u interresornoj saradnji. Sve pomenuto je na opštu radost i korist svih učesnika, publike i šire zajednice. Verujem takođe da je ovaj zajednički trud doprineo i obogatio programskom sadržaju Galerije Pavle Beljanski. U nadi dugogodišnje i plodne saradnje preporučujem vašoj pažnji ova dela mladih i darovitih umetnika. Proglašavam da je izložba otvorena. Izvolite.